Bai. Mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzian Dinamarkan ingurumen arloan jendarteak informazioa eskuragarri izateko, erabakietan parte hartzeko eta justiziarako sarbidea edukitzeko nazioarteko hitzarmena sinatu zen. Ingurumen demokratikoaren hitzarmena bezala ezagutzen dena. Bertan azpimarratzen zen ingurumena babestea oinarrizko eskubideak bermatzeko ezinbestekoa dela, bizitzarako eskubidea izateko zehazki. Horretarako oinarrizkotzat jotzen zuen herritarrok informaziorako sarbidea izatea, erabakietan parte hartzeko gai izatea eta ingurumena babesteko eta legea betearazteko justizia mekanismo eraginkorretarako bideak edukitzea. Testuinguru horretan, Eusko Legebiltzarrak urte berdinean ingurumenaren babeserako euskal legea onartu zuen. Zeinak aurreikuste zuen herritarron esku hartzea epaitegietan eskatu ahal izateko ingurumenaren babesa. En 1998 se firmó en Dinamarca un convenio internacional sobre el acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El convenio se conoce como democracia ambiental. Declaraba que una protección adecuada del medio ambiente es esencial para poder disfrutar de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida. Consideraba que para ello la ciudadanía debe tener acceso a la información, estar facultada para participar en la toma de decisiones y tener acceso a mecanismos judiciales eficaces para proteger el medio ambiente y para que se respete la ley. En este contexto, en ese mismo año, el Parlamento Vasco aprobó la Ley Vasca de Protección del Medio Ambiente, que preveía la acción pública para exigir ante los tribunales el respeto al medio ambiente. Palabras bonitas, pero hechos... Hitz politak bai, baina ekintzak 2016an Gurasosek Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu zion herritarren parte hartze prozesu bat abiaraz zezala, erraustegia eraiki ala ez erabakitzeko. Erantzuna ezezkoa izan zen, eta egun horretan bertan kontratazio espedientea hasi zuen, 35 urtetarako eta 1.000 milioi euro baino gehiagokoa. Zero parte hartzea. Obrak 2017ko maiatzean hasi ziren, eta hortik aurrera herritarrei ezkutatu egin zitzaizkigun gertaera batzuk eman dira. En el 2016, Gurasos solicitó formalmente a la Diputación de Guipúzcoa un proceso de participación ciudadana para decidir si construir o no la incineradora. La respuesta fue no. Y ese mismo día se inició el expediente de contratación de la incineradora por 35 años y más de 1.000 millones de euros. Cero participación. Las obras empezaron en mayo de 2017 y a partir de ahí se han ido sucediendo unos hechos que han sido ocultados a la ciudadanía. Bat, 2018ko martxoaren 22an SOS deiakek dei bat jaso zuen. Arkaitza Errekan isurketa bat izan zen, errausketaren obrak ziren. El 22 de marzo de 2018, SOS Deiak recibió un aviso de un vertido en Arkaitza Erreka. Eran las obras de la incineradora. 2019ko ekainaren 11ean, lerketa bat eta sute txiki bat gertatu ziren transformadore nagusiaren babeslekuetan. Transformadorea baimenik gabe eraiki eta martxan jarri zuten. El 11 de junio de 2019 se produjo una explosión y pequeño incendio en las protecciones del transformador principal. Se construyó y puso en marcha el transformador sin haber obtenido la autorización previa. 2019ko uztailaren 28an isurketa berri bat izan zen Arkaitza Errekan. El 28 de julio del 2019, un nuevo vertido en Arkaitza Erreka.
2008ko maiatzaren 9an bizilagun batek SOS deiai deitu zion, ehunkarrain eta indira hil agertu ziren Arkaitzerrekan, istripu kimikoa. Egun batzuk zeramaten ur amoniako du milioika litro isurtzen. Errekaren ekosistema txikitu zuen, erabateko delitu ekologikoa. El 9 de mayo de 2020, un vecino da la avisa a SOS de ellas. Cientos de peces y anguilas aparecen muertas flotando en Arkaitzerreka. Accidente químico. Durante unos días estuvieron vertiendo millones de litros de agua amoniacada. Un auténtico delito ecológico que destruyó el ecosistema de la regata. Bost, 2008ko irailaren batean berriro transformadoren nagusian sute bat izan zen. Hirugarren industria istripu larria. 1 de septiembre del 2020, nuevo incendio en el transformador principal. Tercer accidente industrial grave. 6. 2008ko azaroan sute larri bat gertatu zen erraustegiaren hondakinen hobian. Ez zieten suhiltzailei deitu, eta langileek beraiek kontrolatu zuten sua. En noviembre de 2020 se produce un incendio grave en el foso de residuos de la incineradora. No se avisa siquiera a los bomberos y se controla el fuego por los trabajadores. Zazpi, abenduaren 31ean erraustegiaren hobian sute berri bat izan zen. Langileek amatatu zuten. El 31 de diciembre del 2020, nuevo incendio en el foso de la incineradora, controlado por los trabajadores. 8. 2008ko urtarrilaren 12an, hirugarrena zutea 2 hilabeteko epean. Oraingoan, suhiltzailei deitu zieten eta SOS deiek Twitterren gertaeraren berri eman zuen. Zutea bezperan sortu zen. 12 de enero de 2021, tercer incendio en 2 meses. Esta vez llaman a los bomberos y SOS deiak anuncia en Twitter el suceso. El incendio se había iniciado el día anterior. Hiru isurketa, hiru sute, hiru istripu industrial larri. 3 vertidos, 3 incendios, 3 accidentes industriales graves. Hori guztia da ezagutzen duguna, ikertu dugulako. Ez dakigu gehiago jakiteko zer falta zaigun. 0 informazioa, 0 gardentasuna, 0 teknologia. Hau guztia ez da kasualitatea edo zorigaitza. Gertatutakoak jatorri argia du. Enpresa, kontzesionarioak errentagarritasun ekonomikoa lehenestea. Pribatua, publikoaren kaltetan. Hau da, segurtasuna, osasuna eta ingurumenaren kaltetan. Ez da sorte txarra, ardugabekeria da, segurtasunarekiko eta ingurumenarekiko mespresua da. 0 bermea. Esto es lo que conocemos por haber investigado. No sabemos lo que nos falta por averiguar. 0 información, 0 transparencia, 0 tecnología. Esto no es una casualidad o infortunio. Lo que sucede tiene una causa clara: la priorización de la rentabilidad económica de la empresa concesionaria, lo privado, a costa de lo público. Es decir, la seguridad, la salud y el medio ambiente. No es mala suerte, es irresponsabilidad y desprecio por la seguridad y el medio ambiente. 0 garantías. Kalte ekonomikoak ere badira. Enpresa konzesionarioari ordaintzen ari zaio obrak amaitu gabe. Are gehiago, atzerapenengatik adostutako zigorrak barkatu egin zitzaizkion. Orotara oraingoz 51 milioiko kalteak diru publikorako. Horiek zuzenean doaz enpresa konzesionarioaren gana. Kalte guztiak, ekonomikoak eta ingurumenari dagozkionak hemen salatu ditugu, justiziaren aurrean. Egongo alda orduan justiziarik, legea betearazteko eta ingurumena errespetatzeko justizia mekanismo eraginkorrak alditugu. Los daños también son económicos. A la concesionaria se le está pagando sin haber terminado las obras y se le perdonan las penalizaciones pactadas por los retrasos. En total, por ahora, 41 millones en daños para las arcas públicas que van directos al bolsillo de la concesionaria. Todos los daños, los económicos y los ambientales, los tenemos denunciados aquí ante la justicia. ¿Habrá, pues, justicia? ¿Contamos con mecanismos judiciales eficaces para proteger el medio ambiente y para que se respete la ley? Horietako bat da eragileon eta herritarron ekintzak ingurumen alorrean. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak berriki eskatu zioten Konstituzio Epaitegiari bertan bera utz dezala ekintza publikoa ingurumenaren euskal legean, orain dela 23 urte onartu zena, hain zuzen ere. Horren arrazoia ingurumen baimenaren aurka Gorasosek egindako errekurtso izan da. Helburua, kontrol soziala gainetik kentzea. Justizia hau prest aldago boteretsua gelditzeko eta jendartearen osasuna eta ingurumena babesteko eta bermatzeko? Uno de ellos es la acción pública en materia medioambiental. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Diputación y el Gobierno vasco han pedido recientemente al Tribunal Constitucional que anule la acción pública prevista en la Ley de Medio Ambiente Vasca aprobada hace 23 años. Ha sido a raíz del recurso de Gurasos contra la autorización ambiental de la incineradora. La finalidad, sacudirse el control social. ¿Está la justicia preparada para importunar al poderoso y garantizar la salud de la gente y el medio natural? Ekintzak eskatzen ditugu, zero justiziari ez, eta noski guztion baitan dago erraustegia gelditzea orain, eraikuntza kutsagarrien kontrol demokratikoa, herri galdeketa, besterik gabe ingurumen demokrazia eskatzen dugu. Exigimos hechos, no cero justicia, y desde luego depende de nosotras paralización ya de la incineradora, control democrático de las instalaciones contaminantes, consulta popular. En definitiva, pedimos democracia ambiental. Eta testuinguru honetan, garrantzitsua ikusten dugu aurreko urteko feministaldian Jaio Herrerok ikuspegi ekofeminista batetik egiten zuen ekarpena. Larriena ez dira datuak. Larriena zera da. Datuen aurrean ezer ez egitea. Eta horregatik gaude hemen hain zuzen. Bizitza suntzitzen duen eredu honen aurrean mobilizatu behar gara. Makinari hau nolabait gelditu egin behar dugu. Eta hau gelditzeko palanka maitasuna da. Maitasun hau, maitasun politikoa da. Ausardiaz aurre egiten duena. Antolatu egiten dena eta mobilizaziorako prest dagoena. Eta guzti hori kolektibitatean. Eta hor kokatzen dugu gure burua. Gure ingurumena eta gure umeekiko maitasuna da borroka honen motorea. Y en este contexto vemos importante hacer una referencia a las palabras que desde una mirada ecofeminista Jaio Herrero expresaba en su ponencia del último Feminista al Día. La catástrofe no son los datos malos que tenemos aquí. La catástrofe es no hacer nada ante estos datos. Y por eso estamos aquí. Hay que actuar ante este modelo que se lleva por delante la vida. Hay que frenar de alguna manera esta maquinaria. Y este freno, esta palanca, es el amor. Un amor político que se enfrenta, que conflictúa, que se organiza y que lucha. Y todo esto en colectividad. Y es ahí donde nos colocamos. El amor hacia nuestro medio ambiente y el amor hacia nuestras pequeñas y pequeños es precisamente el motor de nuestra lucha. Bukatzeko zera gogoratu. Datorren aste guzti hontan eta datorren larun batean ere urtarrilako 30 aldaketa aldiaren barruan eta larreko mahaiak bultzata ekintzak izango dirala. Aste guztian izango dira Gipuzkoan, baina baita Bizkaian eta Araban ere. Talde ezberdinek bere aportazioa egingo dute larrialdi ekologiko honen aurrean zerbait egin beharra dagoelako. Eta baita ere, hain gertu daukagulako, gogoratu, otsailak 6an, Zaldibarren gertatutakoa pasaden urtean. Horren inguruan ere, ekintzak izango dira. Mobiliza gaitezen.